Resting place for 3 hours? What the fuck? Baktas ta diri sa woods guys, pasig makap. Labay ta granner diri. Palit ta og wan. Bali 5. Money girl, on the microphone, proving to the beat, in the rhythm section, feel the reggae music, sweet vibration, people get so ready for the... Oh guys, naabot ra gid ta diri guys sa itong palitan ng isda guys. Sudlo nato ni guys. Ransako na to ni. Carp ang tawag ani carp. Sindihag sagbot sold na. Mga napalit. Disgrasya na niya. Sinpinsyahan na nato ni. Thank you. Kalawgaw. Gibati na huwag kaihion, so discard tayo, hanap tayo ng toilet dito. I don't care anymore. It's not the first time. No more excuses. I know it's perfect and it feels good. Feels good, right? Nakita na tag-spot. Lingi-lingi sa to palibot guys. Kasi na makakita ba. Ihian na to ni Diri. Bawal mag-ihi-ihi Diri bisag asa. Ngita tag tarong at nga siya.